imyaka ibaye 4 hari intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya na Ukraine. Intambara yatangiye bamwe bibwira ko izarangira mu kwezi kumwe cyangwa 2. None umwana wavutse intambara itangiye arangije umwaka wa mbere mu mashuri y'incuke cyangwa se maternelle. Ni intambara isa niyaje yongera umunyu mu gikomere cy'abatuye isi, aho bari bamaze indi myaka 2 bazunguzwa n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Abenshi ingaruka z'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya twazumvise mu izamuka rikabije ry'ibiciro kubera kugabanuka k'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa byanyuraga mu nyanja y'umukara, by'umwihariko ibiciro by'ibikomoka kuri petrol, ingano, ifumbire ikoreshwa mu buhinzi byose byariyongereye kubera ko biri mu byoherezwaga ku bwinshi biturutse muri Ukraine n'Uburusiya. Igihe cyarageze dukurayo amaso, intambara yanga kurangira, twiga kubaho mu bundi buryo. Muri make, iyi ntambara yatwigishije amasomo yo kuva kuri bimwe mu byo twakundaga kera ariko tutabasha kwikorera cyangwa se kujya kubishakira ahandi, twemera ko biza biduhenze cyangwa se bitanafite ubuziranenge nk'ubwo twari dusanzwe tumenyereye. Ikidashidikanywaho ni uko iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya hari amasomo yatwigishije yadufashije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aya masomo nk'abantu ku giti cyacu ndetse n'ibihugu ubwabyo byarayize. Niba twebwe n'ibihugu bitandukanye twarize amasomo y'imibereho kubera iyi ntambara, igihugu cya Iran cyo kigiye amasomo muri iyi ntambara arebana n'imirwanire ndetse no gushakisha inyungu mu ntambara. Iran imaze iminsi yibasiwe n'ibitero by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Isiraheli. Mu gihe twebwe twigaga uburyo bwo kwizirika umukanda, Iran yo yigaga uko intwaro z'abanyaburayi n'abanyamerika zikora, dore ko ariyo ntambara iheruka yari ikoreshejwemo intwaro nyinshi z'ibihugu bikomeye kandi zigezweho. Hari n'intwaro ibihugu nka Amerika byari byarakoze ariko byarabuze aho bizigeragereza, bizikoresha mu ntambara yo guhangana n'Uburusiya muri Ukraine. Mu gihe abandi twari duhangayikishijwe n'ibidutunga, Iran yo yashyize ingufu mu kujya kwiga izo ntwaro nshya z'abanyamerika ndetse no gutangira kwiga uko icyo gihugu cyakora izindi binganya ubushobozi cyangwa se zirusha ubushobozi ariko zigakorwa ku giciro gito. Amasomo Iran yigiye muri iyo ntambara niyo yifashije cyane kwihagararaho ubwo Amerika na Isiraheli bayigabaga ibitero guhera mu mpera z'ukwezi kwa 2 muri uyu mwaka. Ibi byagenze bite? Reka tubivugeho. Yari twa Ismail Mwanafunzi. Umwe mu basirikare bakuru Iran yohereje kujya kwiga intambara ya Ukraine n'Uburusiya yitwa Hussein Dadvand, ayobora ishuri ry'imyitozo ya gisirikare mu majyaruguru y'umurwa mukuru Tehran. Ni rimwe mu mashuri anyuramo abasirikare benshi ba Iran bakigishwa byinshi birimo kurasa ndetse n'amayeri y'urugamba. Mbere y'uko Amerika na Isiraheli batangiza intambara ku gihugu cye, ikinyamakuru The Financial Times cyavuze ko yoherejwe muri Ukraine ngo yaragiye kwiga uko urugamba rwifashe n'amasomo igihugu cye cyakwigiramo, dore ko kuva na kera abayobozi ba Iran bari bazi ko Amerika ishobora kuzabatera, icyo batari bazi ni igihe. Hari inyandiko Dadvand yashyize mu kinyamakuru cy'ingabo za Iran agaragaza ko yatunguwe n'uburyo Ukraine ibasha kwirwanaho, ikora drone nyinshi ziciriritse ariko zifite ubushobozi bwo guhagama ingabo z'Uburusiya. Iyo nkuru yagiye hanze mu myaka 2 ishize. Yasabye abayobozi b'igihugu cye gushora imari nyinshi mu ikorwa rya za drone, guhindura uburyo abasirikare bapangwa ku mirongo y'urugamba ndetse no kuvugurura uburyo ingabo za Iran zitozwa kurwana urugamba. Yongeye kugira inama igisirikare cya Iran inama yo gushaka uburyo cyakwinjiza ikoranabuhanga rya AI cyangwa se ubwenge buhangano mu mikorere y'ibikoresho by'iki gisirikare by'intambara. Inkuru nk'izo zigaragaza icyo Iran yakwigira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine zakomeje kugenda zigaragara mu binyamakuru bya gisirikare bya Iran. Icyo zose zihuriyeho nuko zagaragazaga ko Iran irimo kugenda ihindura intwaro ikora, ikazijyanisha n'aho isi igeze ndetse ikareba n'uburyo igenda ihindura amayeri yakoreshaga haba mu gutoza abasirikare n'imitegurirwe y'urugamba. Rimwe mu masomo akomeye Iran yakuye muri iyi ntambara ikanayashyira mu bikorwa harimo kuvugurura drone zayo z'intambara. Aba basirikari ba Iran babaga boherejwe ku rugamba rw'Uburusiya na Ukraine, mu byo bitegereje harimo ko Uburusiya bwarwanaga ariko bakanareba uburyo Ukraine yabyitwaragamo, aho yatsinze bakareba icyabiteye, aho yatsinzwe bakareba icyabiteye, bakohereza amakuru itera. Davdand mu mwaka ushize hari ikiganiro yatanze mu itangazamakuru avuga ko bahinduye ibitabo byose bakoreshaga bigisha abasirikari kurwana urugamba, byose bakabikora bishingiye ku bunararibonye bavanye mu ntambara ya Ukraine. Icyo gihe yaragize ati intambara y'Uburusiya na Ukraine ni kimwe mu bintu twasesenguye twitonze. Ati kimwe mu byo twabonye nuko ari intambara yakoreshejwemo cyane drone ndetse n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, intelligence artificielle. Ati turimo kubona ubwiyongere bw'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu gisirikare n'ibikoresho bito cyane. Izi nkuru zose zigaragaza amasomo Iran yakwigira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine zanyuzwaga mu binyamakuru bya gisirikare.
zabaga zanditswe n'abasirikari bakuru, abasirikari basanzwe bagaragaza ubunararibonye ndetse n'abashakashatsi mu by'umutekano. Ikinyandiko zabo zagiye zihuriraho nuko zagiraga inama igisirikare cya Iran yo kwivugurura kikiyubaka bijyanye n'igihe nuko ibindi bisirikare bimeze. Muri izi nyandiko kandi aba basirikari bagaragaje bimwe mu bibazo igisirikare cyabo gifite. Hari nk'inyandiko yanditswe na Qamar Heidari ndetse na Abdollah Purshasbe, abasirikari bakuru muri Iran, aho bagaragaje ko igihugu cyabo gisa nk'ikidafite gahunda iteguye y'uko cyakwitwara ku bibazo by'umutekano bigenda bivuka umunsi ku wundi. Mu 2023 banditse inyandiko igaragaza ko Iran ikeneye guhakaza inzobere mu bijyanye n'amavugurura ya gisirikari, inganda zikora intwaro zigakora izigendanye n'igihe kandi zigashyirwamo ikoranabuhanga rigezweho ririmo drone, intwaro zikoresha imirasire cyangwa laser mu gutwika iz'umwanzi ndetse n'izindi zigezweho zirinda ikirere. Bagaragaje ko bakurikije ibibera muri Ukraine kuba batiteguye kuri urwo rwego ngo ari ikibazo gikomeye cyane. Umwarimu muri kaminuza wigisha kuri Iran i Paris mu Bufaransa, Nicole Grajevski, avuga ko kuba Iran imaze igihe yandika cyane ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine ngo ari uko babaga bashaka ko abanyeshuri babo, ni ukuvuga abasirikare bashya, bagira ibyo bayimenyaho ndetse n'ibiberamo. Aziz Nasirzadeh wabaye minisitiri w'ingabo wa Iran akaba ari no mu bishwe ku ikubitiro ku itariki ya 28 mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka ubwo Amerika na Israel bateraga Iran, yigeze kwandika muri ibi binyamakuru bya gisirikari ko hakenewe kubaka ubushobozi bw'igisirikare cyo mu kirere cya Iran, hagurwa indege z'Abarusiya zo mu bwoko bwa Sukhoi 35. Uyu mugabo akimara kuba minisitiri w'ingabo mu 2024, Iran yahise itangaza ko igiye kugura indege za Sukhoi 35. Muri iyi nyandiko anavuga ko Iran ikwiriye kugira drone ziraswa rimwe cyangwa se drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze, ikazigira ari nyinshi kandi zirimo ikoranabuhanga rya intelligence artificielle. Yanavuze ko hakenewe amavugurura mu mikorere y'igisirikare kirwanira mu kirere. Ibi yabivugaga kubera ko icyo gihe yari umugabo w'ingabo za Iran zirwanira mu kirere mbere yo kugirwa minisitiri w'ingabo. Nasirzadeh hari indi nyandiko yanditse avuga ko igisirikare kirwanira mu kirere cya Amerika nta bushobozi gifite kubera ko nta mavugurura yo kukijyanisha n'igihe gikora. Muri izi nyandiko z'abasirikari bakuru ba Iran n'abashakashatsi hagaragaramo inama batangaga ziri mu buryo bakwitwara hagize ikibazo kiba mu muhora wa Hormuz. Hari nk'aho bagaragaje ko hagize ikibazo cy'umutekano kihaba, uburyo bwa mbere bwo kwirwanaho ari uguhangana n'umwanzi, uburyo bwa kabiri bukaba gukoresha imitego ishwanyaguza ubwato munsi y'amazi ari mu muhora wa Hormuz. Abasesenguzi bakavuga ko uramutse urebye ibyandikwaga n'abo basirikari mu binyamakuru by'ingabo bigaragara neza uko batekerezaga intambara, uko bari biteguye n'amayeri bari gukoresha mu bihe batewe. Amwe muri ayo mayeri ni nayo koko yakoreshejwe ubwo Amerika na Israel batangizaga intambara. Hari izindi nyandiko zanyujijwe muri ibyo binyamakuru zivuga ko gukora drone zigezweho zijyanye n'igihe, kuvugurura itumanaho rya gisirikari no kongera intwaro zirinda ikirere cya Iran. Aha hose bagaragaza ko hakenewe guteza imbere ikoreshwa rya intelligence artificielle. Nubwo hari ababona iryo sesengura ry'ingabo za Iran nk'ikintu gikomeye, umushakashatsi Farzin Nadimi ukora mu kigo Washington Institute for Near East Policy avuga ko inyandiko nk'izo ziba zirimo amakuru make cyane ku buryo utayagenderaho ufata umwanzuro ku bushobozi bw'igihugu cyangwa se ngo umenye ibyo kirimo gutegura. Nadimi avuga ko impamvu ayo makuru yo mu binyamakuru nta gifatika yari gufasha nk'uwari kuba ashaka gukora ubutasi ku myiteguro y'icyo gisirikari ari uko Iran imaze igihe yaratanze itegeko mu basirikare bayo ryo kwirinda gushyira hanze amakuru akomeye ashobora gushyira mu kaga umutekano w'igihugu cyangwa se agatuma umwanzi amenya ubushobozi icyo gihugu gifite. Icyakora hari abandi bavuga ko abahanga mu butasi badakenera amakuru menshi kugira ngo bamenye ko hari impinduka cyangwa se ingingo idasanzwe yo kwitaho. Kuva intambara ya Amerika na Iran yatangira, Iran yagaragaje kwihagararaho kudasanzwe ku buryo bivugwa ko n'abayobozi ba Amerika byabatunguye. Imwe mu ntwaro zayo zagoye abanyamerika ni drone yitwa Shahid. Mu 2024 nibwo abashakashatsi mu by'intwaro bo muri Amerika batangiye kwigana Shahid z'abanya-Iran. Icyo bari bagamije cyane ni uburyo hakorwa drone idahenze ishobora gutwara ibisasu ikabishugunya aho bayohereje, ntibyoroherera radari z'umwanzi kuyibona kandi banayirasa igihugu ntigihombe byinshi. Bari bamaze iminsi babibona ko drone za Shahid Iran yakoze zirimo gukora akazi gakomeye cyane mu ntambara, cyane intambara imaze imyaka irenga 4 ihanganishije Uburusiya na Ukraine. Izi drone zazengereje abanya-Ukraine ndetse zerekana ubushobozi bwo kwinjirira byoroshye systeme z'ubwirinzi z'abanyaburayi n'abanyamerika. Izi Shahid Iran imaze iminsi izikoresha ku bwinshi irasa kuri Israel kandi zimwe zikabasha kwinjira no kwangiza
ni nazo zakoreshejwe ku bwinshi mu kurasa ku bihugu by'Abarabu bibarizwamo ibikorwa n'ibirindiro bya gisirikare by'Abanyamerika. Urebye drone za Lucas z'Abanyamerika zijya kungana na Shahid z'Abanya-Iran no mu biciro zijya kwegerana, kubera ko y'Abanyamerika ifite agaciro k'ibihumbi 35 by'amadolari mu gihe ya Iran ifite agaciro k'ibihumbi 20 by'amadolari. Hano ndavuga drone imwe. Lucas ifite metero 3 z'uburebure na metero 2 n'igice z'ubugari. Izi drone zifite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu bihagije byashobora kwangiza ahantu hanini. Sosiyete y'Abanyamerika yitwa Spectre Works niyo yakoze drone za Lucas. Ikoresha internet ya Starshield, bivugwa ko itangwa na sosiyete ya Elon Musk izwi nka Starlink. Byashimishije cyane inzego z'umutekano za Amerika gushobora gukora ubu bwoko bwa drone kubera ko zirahendutse cyane ugereranyije n'ibisasu bya missile byifashishwaga mu ntambara zibasaba kurasira kure, kubera ko nka missile ya Tomahawk iri mu zigezweho Amerika yifashisha nibura imwe ifite agaciro ka $2,500,000 by'amadolari. Icyakora nubwo bimeze bitya, Amerika ifite ikibazo cy'uko ubu bwoko bwa drone bugifite inenge zo kuba zihuta cyane nk'uko missile zihuta. Ikindi, zirasakuza cyane ku buryo kuzitahura mu gihe zinjiye mu kirere cy'umwanzi biroroshye cyane. Ikindi nuko kubera ko ziba ari nto n'ibisasu yikorera biba ari bike ku buryo bidashwanyaguza icyo bazoherejeho nk'uko babishaka. Nubwo bimeze bitya ariko, abashakashatsi baracyakora ibishoboka byose ngo bongerere ubushobozi izi drone ku buryo mu bihe biri imbere zizaba zikoreshwa cyane ku rugamba kurusha kwifashisha missile kubera ko zirahenze cyane. Ikindi nuko gukora drone byihuta cyane kurusha gukora missile. Mu mwaka wa 2014 Iran nibwo bwa mbere yakoze ubu bwoko bwa drone bwa Shahid, ariko zakoreshejwe bwa mbere ku rugamba mu 2019. Mu 2022 ubwo Ukraine n'Uburusiya byatangiraga kurwana, Iran yahaye Uburusiya ku bwinshi izi drone. Uburusiya bwanahawe ikoranabuhanga ryakoreshejwe bakora izi drone, bashinga uruganda rwabo batangira gukora izindi nkazo ariko zivuguruye zifite n'ikoranabuhanga ryo hejuru. Mu cyumweru kimwe intambara ya Amerika na Iran itangiye, Iran yari imaze gukoresha drone za Shahid zirenga 2,000 zapakiye ibisasu byarashwe kuri Israel no mu bindi bihugu by'Abarabu. Inyinshi zarashwe na systeme z'ubwirinzi bw'ibyo bihugu, ariko hari zabashije gucengera zigira ibyo zangiza. Nko ku wa gatandatu ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri ubwo intambara yatangiraga, drone ya Shahid niyo yarashe yica abasirikari 6 b'Abanyamerika muri Kuwait. Izi drone kandi zarashwe ku bindi bikorwa remezo by'Abanyamerika biri mu burasirazuba bwo hagati nko kuri za ambasade, ahabikwa petrol n'ahandi. Ikiza cy'izi drone nuko byoroshye gukora nyinshi mu gihe gito. Inzego z'ubutasi z'Abanya-Ukraine zigeze kugaragaza ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo gukora nibura drone nk'izi 500 ku munsi umwe. Nubwo zifatwa nk'intwaro zoroheje, zifite ubushobozi bwo kwangiza cyane kubera ko nko muri Ukraine zabashije gusenya systeme y'ubwirinzi bw'ikirere ya Patriot ikorwa n'Abanyamerika, kubera ko zaje ari nyinshi ikarasa zimwe izindi zikayinanira. Izi drone z'Abanya-Iran kandi zishobora guhagurukira ku modoka nto zimeze nk'amakamyo ku buryo hariho hose zaharasirwa kandi ntibyorohe kuhamenya kubera ko imodoka ishobora kuzihagurutsa igenda. Izi drone Iran yanazikwirakwije mu mitwe y'inyeshyamba bakorana nka Hezbollah kubera ko ziroroshye kuzikora. Kubera ko Shahid zigendera hasi ugereranyije n'ibindi bisasu, bigora systeme z'ubwirinzi z'igihugu cy'umwanzi kuzitahura. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026, Iran ntabwo yapfushije umuyobozi gusa, ahubwo yabuze umugabo wamaze ibinyacumi by'imyaka ahagaze hejuru y'abaperezida, inteko ishinga amategeko, inkiko, yewe n'igisirikare ubwacyo. Ayatollah Ali Khamenei ntabwo yari umushefu wa guverinoma gusa, ahubwo yari umuyobozi w'ikirenga. Iri jambo ikirenga niryo rifite agaciro muri iyi nteruro. Umwanya usumba indi yose muri Repubulika ya Kiislamu. Yiciwe mu gitero gihuriweho cyagabwe na Amerika na Israel bakigaba kuri Tehran. Urupfu rwe ntabwo rwarangiriye aho gusa, ahubwo rwajegeje imbata cyangwa se igishushanyo cy'ubutegetsi yubatse mu binyacumi 3 by'imyaka. Ali Khamenei yari muntu ki? Khamenei ntabwo yubatse imitegekere ya Iran, we ubwe yari imitegekere ya Iran. Bigenda biti y'umuntu wahindutse imitegekere w'ubwe agiye. Bigenda bite mu by'ukuri ubutegetsi busigara he? Kumva ibi bigusaba kumva impindura amatwara yamukoze, ukanumva imiterere y'ubutegetsi yamaze ibinyacumi by'imyaka yubaka.
Khamenei yavutse mu 1939 avukira ahitwa Mashhad. Uyu ni umwe mu mijyi mitagatifu ku bayisilamu b'abashia. N'undi yavukiye mu muryango w'abayobozi b'idini. Muri icyo gihe Iran yatwarwaga n'umwami Reza Pahlavi. Ni umwami wari warafashe icyemezo cyo guhindura Iran umufatanyabikorwa mwiza w'uburengerazuba bw'isi. Yasuye Perezida Truman inshuro nyinshi nka perezida w'inshuti ye rwose. Gukurira mu gihugu gitegekwa na Shah w'inshuti y'Abanyamerika byaremye muri Khamenei imyumvire itajegajega y'uko hazaza ha Iran hategurirwa mu mahanga. Yavuga ko ukubaho kwa Iran kugenwa na guverinoma zo mu burengerazuba bw'isi binyuze mu mwami w'igikoresho cyabwo. Mu myaka y'1960 n'1970 Khamenei yinjiye mu mitwe yarwanyaga ubutegetsi bw'umwami n'abamukoreshaga bo mu burengerazuba bw'isi. Yafashwe inshuro nyinshi, arafungwa ndetse aranahunga kugera imyigaragambyo ya rubanda ivuyemo impinduramatwara yo mu 1979. Umwami yarahiritswe anahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mpinduramatwara yari yobowe n'undi muyobozi mu by'idini, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Uyu yari yarahungiye mu Bufaransa, ahita agaruka mu gihugu aje kubaka Repubulika ya Kiislamu ya Iran. Ali Khamenei ntabwo yarazwi muri icyo gihe. Uwo tuvuga ni Khomeini. Gusa Khamenei nawe yari hafi aho ngaho mu bantu bari hafi ya Khomeini. Yasaga n'urimo kwiga uko bubaka ubutegetsi bwa Kiislamu butajegajega. Yabarijwe mu nama nkuru zitandukanye z'abakoze impinduramatwara. Yubatse imikoranire n'imiryango n'ibihugu bitandukanye byari bishyigikiye ubutegetsi bwabo. Yari mu batekerezaga uburyo bwo kubaka inzego zizarinda ubutegetsi guhirikwa, zikaburinda ababurwanya bashobora no kubugirira nabi. Izi ni ingingo z'ingenzi kukumva neza Khamenei uwe yari we ndetse n'uburyo yashoboye kubaka ubutegetsi buzashobora gukomeza kubaho na nyuma y'urupfu rwe. Khamenei yizeraga ko impinduramatwara itigeze irangira. Nibyo imvururu zo mu 1979 zararangiye ndetse bafashe ubutegetsi, ariko yizeraga ko bazakomeza kurwana kubera ko aba babarwanya ntabwo bigeze babihagarika. Yavuga ko impinduramatwara ari ikintu rwanira iteka ryose. Mu 1981 yatewe igisasu ubwo yarimo avuga imbwirwaruhame. Ni igisasu cyaturitse abantu babireba kubera ko iyo mbwirwaruhame yari irimo ifatwa amashusho. Yararokotse ariko agira ibikomere by'igihe kirekire binamutera ubumuga. Muri Repubulika ya Kiislamu yari ikivuka, kurokoka igitero nk'iki byari bifite igisobanuro gikomeye kandi byashimangiraga ibyo yizeraga by'uko impinduramatwara itigeze irangira. Birumvikana yavuze ko icyo gitero ari igikorwa cy'ubugwari cyateguwe n'abanzi b'impinduramatwara bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika niyo yari yarahungiyemo umwami wirukanywe ku butegetsi na Khomeini. Impinduramatwara ya Kiislamu yari itarashinga imizi kubera ko yari ifite abayirwanya haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Muri uwo mwaka nibwo Ali Khamenei yabaye perezida wa Iran. Haburaga umwaka umwe ngo Iran yinjire mu ntambara ikomeye na Iraq yategekwaga na Saddam Hussein. Iran yasaga naho iri yonyine, gusa mu mitwe y'aba bagabo guhabwa kato no kuba Iran yaba yonyine byari byiza kuruta kubaho ishingiye imibereho yayo ku burengerazuba bw'isi. Khamenei nubwo yari perezida ariko ntabwo ari we wari izingiro ry'ubutegetsi. Muri Iran perezida arayobora ariko umuyobozi w'ikirenga agafata ibyemezo. Khomeini yapfuye mu 1989. Iran ihura n'ibibazo bikomeye mu kumusimbuza. Itegeko nshinga ry'iki gihugu ryavuga ko umuyobozi w'ikirenga agomba kuba ari ku rwego rwa Grand Ayatollah, Marja Itaklid niko bamwita. Niwo mwanya uri hejuru y'indi yose mu buyobozi bwa Islam y'abashia. Ali Khamenei ntabwo yari kuri uru rwego rwa Marja Itaklid. Nyamara niwe wabonwagamo ubushobozi bwo gusimbura Khomeini. Khamenei we yari Hojat al-Islam wal Muslimin, umwanya uhabwa umuntu wabaye impuguke mu by'idini ya Islam mu bashia. Gusa politiki ishobora kugira ingufu kurusha idini. Inteko y'impuguke mu bumenyi bw'idini yamuhisemo hatitawe ku kuba atari yujuje ibisabwa n'itegeko nshinga. Yagizwe umuyobozi w'ikirenga maze hashize igihe gito itegeko nshinga riravugururwa rigabanya ibisabwa ngo umuntu abe umuyobozi w'ikirenga. Itegeko nshinga ryahise rinazamura ububasha bwa politike bw'umuyobozi w'ikirenga ribushyira hejuru y'ububasha bw'idini. Umugabo bamudodeye itegeko nshinga rimukwiriye neza. Gukora ibi ngibi byagaragaje ikintu gikomeye cyane. Kwemerwa muri Repubulika ya Kiislamu ntabwo bishingiye gusa ku rwego uriho mu by'amapeti, ahubwo bishingiye ku bushobozi bwawe bwo kugenzura ibibera mu gihugu no gushobora kubaka ibintu. Khamenei ajya ku butegetsi ntabwo yarazwe ubutegetsi bwubatse neza buhamye. Oya, ahubwo yamaze ibinyacumi bitatu by'imyaka abwubaka ngo bube system idapfa gusenyuka.
kugira ngo wumve Khamenei bisaba kumva imyubakire y'ubutegetsi yarabereye ku gasongero. Iran ntabwo ari repubulika byonyine, ahubwo ni leta yubakiye ku idini. Muri iki gihugu haba amatora, abaturage bagatora perezida n'abagize inteko ishinga amategeko. Gusa abakandida bajya muri iyo myanya bemezwa n'inama y'abitwa abarinzi b'impinduramatwara. Ni abantu bakuru bo ku rwego rwo hejuru mu idini, kandi 1/2 cy'abajya muri iyi nama bashyirwaho n'umuyobozi w'ikirenga. Ikindi 1/2 cyabo bagashyirwaho n'urwego rw'ubutabera, narwo rushyirwaho n'umuyobozi w'ikirenga. Hejuru y'aba bose niho waba hicaye umuyobozi w'ikirenga. Ni umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu. Niwe ushyiraho umuyobozi w'urwego rw'ubutabera. Niwe uyobora ibitangazamakuru bya leta. Niwe ushyiraho umuyobozi w'inama y'abarinzi b'impinduramatwara. Niwe uvuga ijambo rya nyuma kuri politiki y'igihugu y'ububanyi n'amahanga. Niwe uvuga ijambo rya nyuma ku ntambara igihugu kirwana, ubutasi bwacyo n'ibirebana n'intwaro za kirimbuzi byose. Uyu mugabo nushobora byose muri Iran. Muri bukaya nama y'impuguke itoranya umuyobozi w'ikirenga. Abagize iyi nama nabo batoranywa n'inama y'abarinzi b'impinduramatwara, kandi 1/2 cyaba gishyirwaho n'umuyobozi w'ikirenga. Iyi ni systeme izenguruka mu buryo buziguye ku muyobozi w'ikirenga. Perezida ni uyobora, inteko ishinga amategeko igashyiraho amategeko, abayobozi b'idini bagafata ibyemezo, ariko inzira zose zigana hejuru ku muyobozi w'ikirenga. Mu buryo buringaniye n'izi nzego noneho hari ibirebana n'umutekano. Ku butegetsi bwa Khamenei, Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC yongereye ububasha bwayo binyuze mu ishami ryayo rirwanira ku butaka, irirwanira mu nyanja, mu kirere n'ubutasi. Aba bakora mu buryo buringaniye n'igisirikare gisanzwe. Uko imyaka yagiye ishira, iri shami ridasanzwe ry'igisirikare ryinjiye no mu by'ubwubatsi, ibirebana n'ingufu, itumanaho, rihinduka ishyiga ry'inyuma mu bukungu, mu mutekano no muri politiki y'igihugu. Ku birebana no gukurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage mu birebana n'umutekano, Khamenei yishingikirije cyane ku wundi mutwe w'abarwanyi witwa Basij. Ubwo yari afite igisirikare gisanzwe, akagira IRGC, akagira na Basij. Muri make Khamenei yubatse ubutegetsi buhamye, ariko buri kintu cyose, buri cyemezo kikamunyura mu biganza. Abaperezida barazaga bakagenda, ariko wakagumaho. Iyo abashaka impinduka bageragezaga guhindura uburyo ubu butegetsi bwari bwubatse, buri gihe basaga n'abagonga igikuta. Nyuma y'amatora yaranzwe n'impaka mu 2009, abitwa Green Movement buzuye imihanda ya Tehran, ariko uburyo barwanyijwemo byagaragaje aho ubutegetsi bwa nyabwo buherereye. Gusa Khamenei yashoboraga no koroshya ibintu rimwe na rimwe. Yabyitaga heroic flexibility, tekinike yagenewe gukomeza impinduramatwara. Ubu ni uburyo bwo kunyuzamo bakoroshya ibintu, bakagirana ibiganiro cyangwa se imikoranire n'ibindi bihugu birimo n'ibirwanya impinduramatwara byo mu burengerazuba bw'isi. Iyi migirire niyo yagejeje ku masezerano yo mu 2015 ku ntwaro za nuclear. Ni amasezerano ahuriweho n'ibihugu byinshi, yagabanije ikigero cya uranium Iran yatunganyaga, ariko nayo igakurirwaho ibihano bimwe na bimwe. Ni amasezerano Donald Trump yarwanyije cyane ku buryo akijya ku butegetsi mu 2018 yahise yavamo. Ubwo Amerika yavagamo, byahise byemeza Khamenei ibyo yari amaze igihe kinini avuga. Amerika ntabwo ushobora kuyizera wibwira ko izashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ibi bihita byibutsa ibiganiro bagiranye muri izi mpera z'icyumweru byarangiye ntacyo bigezeho. Nanone byagaruye ya mvugo y'abanya-Iran yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashobora kuba umufatanyabikorwa wo kwizera mwaganira ngo mugire icyo mugeraho. Hashize imyaka mike, diplomasi yaragarutse. Mu 2025 hagarutse ibiganiro biziguye nanone kuri nuclear hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Gusa nubwo ibiganiro byarimo biba, amakimbirane yaravutse. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2025, Israeli yatangije ibitero bikomeye byo mu kirere ku bikorwa remezo bya Iran bya nuclear n'ibya gisirikare muri rusange. Nyuma y'iminsi mike, Amerika yarashe ku nganda zitunganya uranium za Natanz, Fordo na Isfahan. Barwanye iminsi 12, maze Amerika ifatanije na Qatar babasha kuzana ibitekerezo byatumye imirwano ihagarara. Kuri Tehran, iyi ntambara yiswe iminsi 12 yari indi mpamvu y'inyongera igaragaza ko ari ikosa rikomeye cyane kwizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanze ya Iran, umurage wa Khamenei ntabwo ushobora gutandukanywa n'ibyo Tehran yise axe de resistance, uruhande rugamije guhangana n'abarwanya impinduramatwara. Uko niko Iran yatangiye gushyigikira Hezbollah muri Liban, inyeshyamba muri Iraq, abarwanyi b'abafatanyabikorwa muri Syria, Abauti muri Yemen. Imbere mu gihugu, Khamenei yategetse yubakiye ku isezerano rimwe: ubwigenge n'umutekano. Gusa ibihano, guhabwa kato,
ihanuka ry'ubukungu n'ubwiyongere bwo kutishima kw'abaturage byagiye bibyara imyigaragambyo myinshi mu bihe bitandukanye. Mu 2019, mu 2022, mu 2025 no mu 2026 hose imiryango iharanira uburenganzira bw'abantu yagiye yandika ko hishwe benshi mu bigaragambyaga. Buri uko ibingibi byabagaho, ababigizemo uruhare bashinjwaga gukorera ibihugu by'amahanga cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi. Buri gihe uko byabaga, abantu barafungwaga, abandi bakicwa. Mu ntangiriro z'2026 Iran yari ku gitutu giturutse impande zose. Imyigaragambyo yarongeye iraduka imbere mu gihugu, ari nako igitutu kizamuka mu mahanga. Diplomasi yakoraga akazi kayo, ariko igicucu cy'amakimbirane n'intambara ntabwo cyari kure y'iki gihugu cy'abaperse. Mu kwezi kwa kabiri, ibiganiro biziguye ku ntwaro za kirimbuzi byaratangiye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran i Geneve. Nibyo ibiganiro byarabaga, ariko ikirebana no gukoresha intwaro nacyo cyari ku meza hafi aho ngaho. Israel na Amerika batangije ibitero bafatanyijemo mu gitondo cyo ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri itera mu murwa mukuru. Ahagana saa 3:40 ku masaha y'itera, ibitero byageze muri uyu mujyi. Abahise bicwa n'ibyo bitero ako kanya ni Ali Shamkhani, wari umunyamabanga w'urwego rw'umutekano rwa Iran, Abdurrahim Musavi, wari umugaba mukuru w'ingabo za Iran, Aziz Nasirzadeh, wari minisitiri w'ingabo, Mohamed Pakpour, wari umugaba mukuru wa IRGC, ariko cyane cyane harimo Ali Khamenei, umugabo wubatse inzego za Repubulika ya Kiyisilamu mu gihe kirenga ibinyacumi bitatu by'imyaka. Yaguye mu ntambara yamaze imyaka myinshi azi kwizabaho uko byagenda kose. Mu itegeko nshinga rya Iran handitsemo ko inama y'igihugu mu by'idini ifite ububasha bwo guterana igahitamo umuyobozi w'ikirenga mushya. Nyuma y'iminsi 8 Khamenei yishwe, icyo cyemezo cyarafashwe. Iyi nteko yashyizeho umuhungu wa Khamenei, Mojtaba Khamenei. Uyu mugabo w'imyaka 56 yamaze igihe kinini ari isura ikomeye itagaragara, ariko ikora ibikorwa bikomeye mu butegetsi bwa Iran. Yubatse umubano ukomeye n'ingabo zidasanzwe za Islamic Revolutionary Guard Corps, gusa ntabwo yigeze ajya mu mwanya n'umwe utorerwa mu buyobozi bwa Iran. Ishyirwaho rye ryabaye nko kohereza ubutumwa bw'ikintu gikomeye, gukomeza cyangwa continuité niba hari ababyumva gutya. Gukomeza mu nzira yatangijwe na se n'uwabanjirije se. Ku nshuro ya mbere kuva haba impinduramatwara yo mu 1979, ubutegetsi muri iyi Repubulika ya Kiyisilamu bwahererekanijwe buva ku mugabo bujya ku muhungu we. Nisimburana abarwanya ubutegetsi bafashe nko kwigarurira ubutegetsi k'umuryango umwe. Ubutegetsi bwubatswe binyuze mu mpinduramatwara yo gukuraho ubwami burashinjwa gukora n'ubundi nk'ibyo ubwami bwakoraga. Ababushyigikiye bavuga ko ibi byatumye Iran yihagararaho mu gihe cy'intambara. Ubwoko bw'ubutegetsi Ali Khamenei yubatse n'ubu buracyahari. Amerika ntiyabashije kubusenya nubwo yari yo ntego. Ubu igishishikaje ntabwo ari ukumenya uwo Mojtaba Khamenei ari we, ahubwo n'uburyo ubutegetsi bwe buzaba bumeze Iran nirokoka intambara. Nshuti bakunze mudasiba kutumva ikiganiro cyacu cy'aka kanya naha tugisoreje. Mwakoze cyane.